Matay, fuyin ikatlo na watwatak urak watwatak. Nukano na ngam ni mangiwo ni manaktaka si Yohani do kabuan no niya kawan no tao do yutaya mga nanawu. Manirangam mamlis kam na tayara na makikayo na katalamurong ninyo ni Yamata do to. Umina chiring no panuynuywan na so chiring niya mata do to may ngaran so Isaya. Si Yohani wo pichiringan na siya. Tama nirangam yan so tawa lululus do kabuan no niya kawan no tawa mancino. Inyuranam wadwadan nyo rarangan no panyirsiringan ta. So ikatarin ng naranano pangunungan na. Ayob na ni Yohaniyam ni paranga bubuno baka. Abtak nam kulit no baka. Kanin nam roro na kano magani nama amyendo bagi no tapipi. Ni maipasira tawa apodo yelo salonga kado piki yiyen na do yutay. Akano machisungan suye do aywa mingaran suyutan. Amalubot do tangayin na. Ipanci daw raratanda. Amuro ni taktakan na jira ni Yohani do mingaran suyutan na ayo. Macita ni Yohani wu arwatawa macagum do farisaya kano macagum do satu kaya maya manci ni Yohania tumaktak jiram pamiringan na sira. Manirang jiram inyo ayak may mabuawam sino ipanci jinyo yan nyo katayo no uya-uyan na ninyo niya mataduto. Tasi mamlis kamun na so ichichirawatam uri kanu yung nyuran na ni kumarudo pirarat na nyo. Dinyo manchanu kapakalik-lik nyo so piuya-uyan ni Yamataduto. Dunyo kapini na po si Apurahan. Tuko na macita ngayon dinyo makamawag si Yamataduto do vatwi to so sibu-sibu buong na ni Apurahan. Yara na marumtadwo rayig do at ngano kayo. Di malasya kaywam mimin na at bago na kapaslab na siya do apoy. Kutaktakan ninyo nuranum dunyo na kapamlis. Amu manunuji pa kanya na yamayam taktakan na inyo no serya kanu apoy. So ikairay-ray na pa kanyakan. So di ko matsingay dya. Yamiyan do lima na so ipaninigi. So tigyan na so kadaya kapangay na so pipya kadaya do pivukavukan. Kaslib na so atana do jao sepalilan wapoy. Nukanangam ni mapo si Yesu do charidi. Akapipangay na do yota na aywa mangiji Yohani aman niya tumaktak dya. Naknak ni Yohani wu kararat na do nakenakam ni Yesu. Manyang di Yesu bukanayakan wu taktakan mo Iku mo yaijakan. Manyang si Yesu jam tutamachuray ukmay siya varian. Tawikak manasyam aapento vari niya mataduto. Makaranam tunaranam miya ni Yohani ataktakan si Yesu. Mi papupu si Yesu apuduano mam sudat siyang iwanit. Suni pakacita na su seire na ni yamatadutua akmi hatwa mi ukas asumi keduka tau-tau na. Mirat tatangam amyan su ciringa putih nga tu. Manirangam yaranayam anak kwa kuti kaglo. Suya kusarayan niya.